Samsu usir kiriti ditumpahkan ku Sophia, ditariku tapel kuda lempang nananjak ke gunung. Maksud narik meli padi melina di bapat tani, di banjurku air mancur atau aku banyu ku upas tambang diasakan dina langsung, dicaian dina gentong uyah naku gudang garam, dituang na meniras katuangan minap cinggo, gugupai awah-awahan bari nengjo bulan ngemprang. Samsu usir kiriti ditumpahkan ku Sophia, ditariku tapel kuda lempang nananjak ke gunung. Maksud narik meli padi melina di bapat tani, di banjurku air mancur atau aku banyu terus melitales bentuk ketinggalan ikan emas, lobana 39 hargana ge 36, dibungket ku upas tambang diasakan dina langsung, dicaian dina gentong uyah naku gudang garam, dituang na meniras katuangan minap cinggo, gugupai awah-awahan bari nengjo bulan ngemprang. Samsu usir kiriti ditumpahkan ku Sophia,